Mathina ma migunda kaunti-ini ya Kirinyaga matiguthiraga matira kuria riu gikundi kia ngucwe miu gikaire thirikari gwiteithiriria gucoka mugunda-ini wao wa eka 17,631 iria kirauga giatunyukirio miaka 10 mihituku. Gigitongorio ni muikariri giti wakio Stephen Mureithi nikiugite mugunda ucio waiyukirio ni ateti kiumbe kuma mwaka-ini wa 2009 na igeria riao ria gwetha kihoto rikoretwo rikiringa ihigo hindi. Twathire goti-ini from 1978 na getha tucokerwe mugunda witu na everything twathi igoti rikora ri mwena witu rigatubaonda ria kuristrain ira maratwataki tutikathukue na county council me gwatanite na suma thiini wa police makarega kuhindikana ku obey the order. Ona mo baba maitu matabitwe ni magirirwo mbere ni athuri ara mathia gutaba kou magitabwa makiretwo kuma kirwa guku ni kumugutura riu ona thio no kutwagiciarirwe ndio tuingiliwa na hawa tuseme kama masabasi tu tuingilia hivyo sababu wale wakora hapa kwetu Kirinyaga hawa wakubwa ndio walitufanyia hivyo na sasa ile walituingilia namna hiyo wakuja na patrol yao wakatufiekea manyanya mahindi mucele kila kitu. Muriuki wa Nderi na Joyce Kagweria ni amwe ya aria mahutirio ni tharikira ya mweri wa kenda mwaka-ini wa 2009 na ni maratariria ciiko cia muthenya ucio. Ndirengatirwo kuu mburito guku maguru mairite gukiratu giki giaku nyomba ikibibua kiongo gikiboborangwa marima ona ngithuthia no umone mokire magikora kwina andu makiburaga mucere magiuka na ibanga indo nyingi muno cia gutubura magiuka maugiriirie tukiona andu acio nimo acio mokite magitumeria nie tani urona bau uguo nginya magigwayo na makukite magukire muthenya ucio. Kumana na hau mitangiko mathina na minyamariko ikimarumirira amukuringana nao marutururirwo materigireire na nginyagia umuthi kiria matigeirwo ni kiriro gia kweherio mugunda-ini uria marauga wari wa maithe mao. Sina mahali ya kulima, sina mahali ya kukaa na nakaa kwa kunyenyekea tu kukomboa nyumba na hiyo kukomboa nyumba hiyo pesa patikani ni shida yote. Sasa wale kama inakombeza nyumba ya kutoka 3,000 4,000 sina hiyo pesa. Ciana citune ciagire kithomo itithomaga ni tana thoma ni undu wa kwaga kuria tukumathomithia turi na kwaga indo cia kumathomithia nacio. Sisi tumezunguka sana na tumetabika kweli kwa sababu kama mimi ni mke mjane, si ndio? Sina bwana. Sasa mambo yote yatitoka huko. Maya mothe ari ona thengia wa gutura maciragira mugunda ucio kwa miaka 40 mihituku indi matua maya maigoti matire makinyanirio. Gukiri uguo makauga mwihoko wao ni kuri thirikari riu ihoya riao ari maturi bengarama na toni twazire ngarama nene muno tondu maturagire mburi magituragira ng'ombe andu mitu magikua andu 28 ciana citu ikiaga kithomo ile ngarama tuliingia huko ni kama milioni 4 hivyo milioni 5 yetu ngarama tuliingia huko. Hao watu waturudisha ngarama yetu. So tuone kama tunaweza kufuata nafuu au turudi tuone mahali ya kukaa tena. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.